Kiyo kisio musiaisia wito inaokethia na inaothocha kilungune chaku kila wendete cha tuneenanie nitawa Jacqueline Binya inaothocha na umu the studio ni naini makwa ekane mathoche na maimokethia Bishop Mala itawa Bishop Mala wa Jesus Grace Victory International. Karibu nikana tuneenanie. Thank you Jackie. Karibu Madam Faith. Kwa sito nditawa Faith Ndonge. Karibu tuneenanie na tisomethania. Mwitu muiyene. Muiyene. Okay, na kwa nitoa. Msaidia kusema TV na Dr. Jimmy Mtonga. Karibu tuneenanie. Asante. Na kwa ina kethia ingi na nina uthocha namba itu ya SMS ni ile 39115 na uyenda kututuma ekulio kana unenanya waku ambia na ndeto tuneenanie ile 39115 Facebook ni Motongoi TV, YouTube ni Motongoi TV/FM. Chuma kingi tunanenie yulu disappointments ya siana lakini ibe disappointment inge mwekie motwano na motwano no yesaidia ba ngimandi ya namboka wenda kuongela mboka ukwase twendo nene ya yulu kwa Kutwaa zaidi ya Iveti kimwe polygamy na kitumi cha nene omunthi nundu be kindu kinekikie mundu muka muimu mundu muka ononeka ai mundu muka ngumba unanene ya unaenda National TV akanene ya yulu wa mitwano na relationship nunu uwaiye mume na muka kwa cha thamba kathi TV ni polygamy ni kindu kisioi kana ni kindu kithuku ni kenda tukavikie vuva kuwana nundu uwa no wanye nundu i musenu wetie Kiveti kingi thini wa musi chuni to kitumi tunaiwe yue wa ula unendete no lo unaetewe wa motio tha ukamona bu Jimmy niambia naku kwanza na wobwa watia siana Indoga isteste na idimo mwatu kone nigo kweli asante Jacqueline. Nige no twambe no gratwa isi elengi ila tuzita expectation kana uko kwata na mundu mutwane expecting jack zeichao wa mutu yino ndo imbesa utakwenda siayo mundu ngi kana wa mutu yino ndo wendo utakana wayo wa mundu ngi kana wa mutu yino ndo akitumi chao mundu twinena kila kibo na kila ila fact polygamy ti legal na tinai nondo bishop wa bano kutokulize ni deacon ni lakini wewe deacon wa sheria lakini nondo ila western culture ila tozie twamekwata na Christianity twamegula na Christianity ni na ila gender ya uka ya ndi akama makwatelaita wa empowerment nimeonie kana certificate yale ndio the sign wa no katika my property na nyinga katika your property ku property ndio yale ndio kikata yale ndio kwa lakini molo kana vile tumeta desturi na kawaida ya maisha kana ndundu mombikite na nicho kitumi kwa kila aume 10 maybe monza kana nana mimi nakala makaita akasaidi chiki na kasaidi chiki kayeza kuetwa takala unatugite tenant yesopika katena uwe alioka naoka thengegwa wiza kwindola webu neta mumeni wake eweka na you differences zozo kweta kukoka nganyano waiwe kana nganyano kwatikie no wewe nimikola idika ngomba kana kuyi ange mayiki wasumu na pengwa kendo kia tari taiko sana na mlo kuya leo na ikwete mesana ala mama mkuyania na yule bangwenda twetu yo kisheria ikayuna ambe umutavya musia ise vitu kisheria ya Kenya polygamy illegal ni itikiletwe according to lakini
Nwesi andu maambie meli hunu ngimu kwenda kuongela. No ngina windi wotabitie mwenzako. Concept. Lakini wanabateyo mweza kwetikala. Nimevea mume tikila ndi iba mume kalanes. Dogusesie. Kusipa kwa kwa ya wote. Mabalo ni kwa smiti. Jimmy ni nena ikisheria. Nivetikilitwe lakini ni waile tabia mwenza. Itikila imetikila kuni venyu. Na imetikila bado wina watho wako thi kotini ukiambiwa na itumisi yako. Na nongi nawe ndio na utumi. Wesi andu we Jimmy wase kindu cha mipango ya kando na nicho kitu mimi obithwa. Na Bishop Ngoswe. Nondo sheria ya ni sawa utwa kibeti chake. Lakini nongi no utabie mwenzako. Amebithwa nondo uitabia nye na koti itikile. Kana nye nitikile. Reasons we tangala. Nongi nawe ndio na kitumi. Sheria ya nongi nawe ndio na kitumi. Either mundu nwendi enza ya motwano. Kubuwa kana mundu nuku kuumisia kimwiki mesilia kinza nuko la Bishop yue kwane na kala kibeti chonde kitu thina cia mundu na akili Jackie 2014 act ya marriage ni nayo anaekana ngusome 2014 act ya marriage ni open yolwa Kutwaa Kibeti chingi yuba atwani maundweli tuyanye sindu imwe sietawa cultural na religious nundu pendeni yo etethina itwa mundu itwa wa Kibeti kingi lakini ndeni yito ya Kristo ni lea nundu deni ya Kristo yetikelete yolwa mundu mukawiba umwe deni sio ndese ya Christian wadi totwa ungi lwa wambe etwa nendo betugeje njimi betugeje njimi ndo betugeje ngotwa ni ngotwa abo etela ngobinyi obana niko niego lakini tu differentiate ase mekanisa elders ambayo betugeje na nienda kana pastor wako yako akawunde senesa deni ya Kristo yomde bala yabika nundu wa Adamu na Hawa dini ya Kristo ndemetikirite mundu mwewa umwe na ikasio kengi kambia yukuelesya yulu wa divorce dini ya Kristo ona Yesu wa kulidwe kuja yulu wa mundu kutani sana jao kibeti chake kwa Christianity pala ni misomele edondo neji bala be ula waku Christianity by any denomination yetekela Kutwaa Kibeti chake indi constitution ya Kenya 2014 ya bingwa wethi ona mundu no twane dibarosi Kibeti kingi chake yuketumikila ndo amekuani anjimi mewani anundu jakini wese kana Kibeti chake ile kienda uka na iwese kana thikotini sheria ne biwetekala kwa uni bobe peuka ukethia mundu kila kiuni meki kana nikale ninyo kama ali ya mutumia maikuani ya kindu kingi no man mewani ayulwa mali ya mweme wa ninya wambe na ndicho kiwete thina wa muthembosu yuba ya ni serikali ya mino bingwa ayulwa polygamy ya makuelesya constitution dieletia inundwa mikakati ni eletia constitution ya siati ya sia yulwa mundu ende ethani ni mae manwa na ni wewa ende ni Kutwaa Kibeti chake na ewa kwa the sound minded person pandu ba mundu kwisa kwambia kuwa mukau ona kabaka manda mundu ngi nundu itanambo bitukithwa kuna inauani mwingi wa Iveti iyo wawa ni kana wethukie nafasi ya mubango wacho wakando na mekia kuma ya ithwa mayatu nenga mwanya wa kwikela public awareness ni kana ndu masio kengi matagwe kitumikela yokia muthembo yu kwanzie mweka nenge yutine na titenga le ya religious so much kwanzie mweka nenge nyekila ndo nda kwase yulwa polygamy ndo na Biblia ni yobo Old Testament yobo yende yobo na kila ndo mailete kusisia ni kana mwengwano na mukamba tene
mukamba tene mutumia endo twa mundu mukongi kwanza na amanthiawa ni mugu ni kibeti kila kyo Anaona sio kake ukambani. Aye. Bishop na bubi jimu kwa siativa dhuku nundu nibi ondo amisio mingi mwetu mwiye niliona ibela yeye ngale yale tasiri twiko thuthania na Madam Faith atutunge bandu hivi nundu Bishop constitution ni bana yangu isoma Christian marriage not like Iveti kingi lakini u divorce ona by law civic nongi nonengana reasons ya kutwa Iveti kingi andu meke ya kunengana reasons isu nundu agemethiu manda Iveti kingi nundu atama ni tama ndio ndo ya kula mole nao nino na jakino nile anenenyu mostly nito niki umubitha not mostly nito na teta nundu mwalikana bibida ngiti na nena kinduba na lilikana zati nyengolwa na twanena yoluwa the house girls na house boy yoluwa kwikalanya na nundu andu aingi ona mayo twani atama 80% mayo twani atama 80% ni twani twitikilanite nesa na maundu mabinduki na wethi ya mundu muko amina kwikala kana mundu ume amina kwikala ni wae kokosa nela value unakosa nundu marriage ti kiko kila kitendo kikao wendo ni munene mbe wa wiko wendo ni munene muno mbe wa wiko na wendo wevo mwingi ona muketho mutekwika kila ndatika ni mutu anayikalania muno ni wengo enda Madam Faith atutavie ki mitwano ya kikithio ila wenda ukeki wangasia ndeo utwika mundu wa mose tunanene chumwa chukingi yuluwa utwinene yuluwa ndo mekuwa semo kana wimena mose akwe witwika ni wabenwa mali siambe yo kulukuluto mutwano waki kamba wakithie watene watawa ne musi na ukabika bandu kaimo kwata mwana make kala ndiki musi mukamando Iveti kingi wenja we involved wewe na matukuni kila kikwete thina ni kwema kwindu atwitagwa nundu nyeni asia kubithwa niko kwete thina niko kwina thina mbe nyeni nena wa polygamy nyesi aitu ina polygamous family na ititiki ndukila isio ne vina ne yatene nundu na mwe in this polygamous family babikao bandu kaseke beta ukona makao mambia number 1 number 2 ketumikila andu matwana ni chao ukongelela Iveti chakele na nekana juno keso ko ulione yako niwe ko lasia mundu ume wabangi otwana niki pe ya ume moka ama kama a lot of property na kasisi yake la Iveti kimu sia itosia na ile na mokamba be ndeto weta akasia mbasi nando na mbasi yake itausia andu no sani ya uyae etwa mbasi yake ata ko huko ake ugise la no kwenda andu moke awetani ya uyae na mali la wina yo mbanganya ninonete andu ingi ala matwana polygamous families angi ala matwana wate ya muno mundu ume usia aitwe weka. I've never known the psychology behind it but no ka twa Iveti o makasia o sia neimasia na within o kilingisi ni wiona atwana unfortunately ivyema tukunyaya be ndiitikelanye netwa yo mundu na ndeti kwitikela netwa yo mundu no kauka sisi how much have I invested emotionally to this person nikaneso twika wendo suni nabwo ukweba yi mundu muitwana ndo expect yaba koka nundu nwasia I've done everything ninengete mundu kila chonde waimonewa yue kisungu mkoti chali kelako kulia what haven't I done right na saingi no kindoke nini we career woman na ko career man ni mwathi na we said la no attention no ya tuma mindo jiutilela obu Madam Faith ni tusio kete musia ise wito Madam Faith atutabisie yuluwa kila kiutuma andu matwa Iveti chakeli namba itu SMS ni ili 3915 ambia na ndeto tunenanie ni tusio kete.
Murungu nitunene nyamo cia ise witu thenge ya twende unenenya witu mundi twinene ya yuluwa Kutwaa zaidi ya kibeti kimwe kana polygamy. Na twithi break Madam Faith ende onotabia kila kiutuma andu mendu na kebithiki nitwa noni na wiasia kana we you meet sacrifice waki na mundu kuma tene no ngina mundu wa consider maundu tasi. Asante. Nini investigate emotionally na ngenda mundu tukoka tukasia na tena siana na kelisiana isia ya na siabiki ya level ina ene kuyetu ikaria people kwake ayona attention ila na munenga atia nini ndeo mienda na aume tu ya we women are an extension of the mothers kila wakwata ye munini kuma balavenya au twa oka munenge levi na eka Jimmy okwasia aume ingi ni polygamous ndateka ni tunena ono bishop ewa boto to mubitha ni kana 1.9% 100 point whatever percent 99% on the polygamous in their minds. Pe mundu ume utwaite aka 10 akili kwake na na atwaite akasu mwilisile mwiloela kibindi kiki atwaite akaya onthe o ni mwenda etululu tusio o yani mwenda na thikwa kumakethia ni guganeza onange matwa ibetisiene o akilini no ngwatete so polygamy is not necessarily kila kibetwe na juke la kila ngwenda nitabie aka ala tete na monika na ila mundu ume wakuona banga no kutwana wienda no tenda iloko na isigno mana oni mwaki uto wa myaka mingi wiyumbikite na akukwa mundu moka ni waileva we mwe na waileva we mwe ata akani metha wa withe wenela tumita reverse psychology uko manei wa mundu kila kitumia banga no kutwana ni chao no baluku yakwa be mundu ukakakwiya ndunge tena tuwe it is me na ge nondu baya no committed ndukathi bandu ubatelemeta Iveti sina ndio ushirika na si adio ushirika bisa neya ya mume wa mushirika mwenzao bisa neya na siana na family na wone mushirika no ngwatitie wa twanie etho wana musie na yo na siana to ngi undu wikite we sethe la kindu kiki kinoka we sethe ya mundu wa kwi wa twanie na ndwisi kele kulie eka kutwawa valuela wetete maisha ni makwa ni mimiao saindio na ti lazima itho wetete mali but iwane ngamusewa ku peace of mind nwezi npe undu wikala na siao na mundu mukamamiani oke zethe la kibuthia na saingi no kauke uyo wakola mundu ndesi kikipikana ko bishop no woka totabia kivevani ukezethe la spiritually this person we are disconnected we kunyama mundu na asiaiti yako na akejuve ulla ukokimbia mona akewa kweli mundu ni nikiti hata but aithi ayiko mwanjeki wau na ikwete njeki aikwete njeki lengi baba ko aka ila wona muse waku abanga no wendanie nondo wena mundu me atwike ka wendo wake weanu no ende when nongi memeta wa donjuan syndromes where you can fall in love today tomorrow and the day after itikilana wimana na kundo wetongania nikana na kundo ka balanye muse waku otongeanie nondo o watwika tindo yana mwato ndeyamba banga sembethie o ethia mesembethia saingi no maenda makasembethia makesosioka ningwenda wetengi ubo Iveti cia kele nake nundu in competition yes nake nundu nake in competition nokie nengi ila meende to twana ko maenda o twana ma wete to sio weta uwe mundu kumukola we we Iveti cia kwa yona kiwane sai ona kikai na kinenga mbeza kisovea neka oila kuithuthia na ko wandika andika evo a compete no usio to wabo na elika kewa wa muya na munenga ona na munenga ngilima itano na ndaisobea kibeti tu ethela ngilizu itano cho uyenguko kana cha wakaboli then ukezete la twendo tola eka opposite lo na taba ya noya wa usa ingebe undu to mbe ule ya mundu
ukite na yuka na mausio na ikwete mali na ikwete uthio musi we usiaisia ni wewe ndo wa mundu we no na kisheria ni witikilite kutana ni witikilikite na already no twanite mutweni mara 10 mara 10 mutweni njimi niwa utwanite mara 10 mutwe no kila chogo ni kuido kana na genetica na yetikie kinwa na musia sia kinakani mtu aziatiki kinakani siumbike ila sia kiume siumbikite si polygamous by nature true na en culture ona western culture ona tuzamba musi ona kutwana kwa mundu mokomwe kwambie in the post Judaism kwa Christianity Judaism ni integrated lakini Ukristo ulawe ni western culture yo ulete lakini ti is not a sin kwa hiyo thou shall not marry more than twice lakini ulawe usio ni unene to msomo ndo wa Paul unene akasia wewe mtumie kanisa twage petikimwe na keza pe keza ina passion kana zija ndo sto akiveti keza mundu azimeke kata ngatumo obena na tumi dini meta Catholic metikile abia mechao unakono melana mundu mengi lakini abia mechao celibate in court na celibate in court mundu tio ugo kana kungono ugo na kitio na ni with respect kwa ndo Catholic lakini mundu mbigeto kila kiipo ni twale to manakana mundu na faith wana na nesa ni kuya soda mundu wale mando manakana kibetiki keba mundu menu wa kwete kibeti nzia ya kwitikila ne wale to kumana witikila hata tinzi dwa leo kwa nzia ya wale kumana nzia ya kwitikila kibetiki kibeki part of my body kibeki si wenda kibeki the side chikwe mu bidebaya na nda that you give it nuwe mwene wale kuye manzi nunu ti nige do accept kwa society lakini onawazi me akakuna jaki wazi we omen na ambe kwazi ya mume akona nda give it ulia kwa yani it's something that ona Iveti mwene sawa Dr. Jimmy Faith ni watu tabia ni sawa nyingine ndao tabia hii aume saidio yes me as a woman Faith wanda vyonuna ditakwitila lakini you as a man nuwe we no wendo kuyona ndisika na wendie kaleche kana imwene kana indunge nuwe we sulosa kuye na nuwe we siondo tuilie mutwana ni witu no kwenda kwete musi mundu mbona wikite siri tuwe wali to mundavya kana nile tuweka investigation tutokesoma na uko na kasimu maile to kutavya kela nukwenda kwa mkao na tuko kitu kimewa ndo ile kimechaga odi yani ndo kese enda chako nyinyi kile kama kana mwenye yo siana etikila kibetiki no ngito kuongela use wisdom si lazima ukonda vyenye lakini kwa bishop kibeti yela mundu wabanga no kutwana kiba chama niyetene you know itwetela tonda vyetu na niko wewe atikwe hiyo ona ekatu weto wa polygamy mbona ona akema ke yotwa wana umeli tuwe kwenda kwa bishop bubu aka bishop akema ke yotwa wana umeli ati nini no basi ni abomination no na gamba mbele zikita wa abomination wa mundu mwe why are you applying double standards ningo mielezia mbona unapotumia wa makoweni naitwa amonie ai muumbu twe bishop tutabi faith naturally kila kita wa yumbo ona nguku ona mbata ona tumwilo kamwilo ka kiume tulatu usilo twa kiume kana ona nguu no yethe na tukulu twake katwatoka miongo lakini nguu ndezaite kila nguu inge ya mundu ume yuko tawala ona ni unosia siani ni net juice simba ya tutonge ndete kila uko utawala bantu bangi naturally undu mundu mukaumbetwe
either ever wandu kana nalikilwa imaimu maana nana no lazima onozu ndizatha yugwa no mundu moka ndathi we kwithwa kithemba juni endo correct pia nani deacon kana Judaism na kana wa Western. Christianity is not Western. That's Judaism and it is not Roman. Come to my class, I will teach you. Baadaye tutaviona. Baadaye nundu tia Biblia mwijionde na balaba ulokwenda na yulu wa mundu muka na mundu ume asia mundu muka amwende muume wake nokwewe ti aume make nokwewe na akanena mpaka to the deep kana kila mundu mali yake ni ya mwenzake. Bishop na kwe dukatoke kindu jimji unatoye na streak ati uisoma miswa itiri la kati muswambie bayo enda kibeti chako wenda beso sio enda kibeti chako ndi waitu enda kibeti chako tena ndatika nini keka tena ndatika Mbingi faith ni gote ndani lakini pe andumosa ajute la kama iwe we mundu muka yope nini kitambaa mutweni wake Paulo ndane ayulwa kitamba kitamba anena ayulwa tondu Kristo niwe muto wa kanisa na tondu mundu mukana akene kindu kya muthemba ko mundu mukaithio boya niye kata kunika muto maana yake abi the series ya mume wake ibo ndi bongwenda akuka ayulwa polygamy kila kitu nenda kieta thina mwingi muno aya kama kaelio mana ayulwa polygamy na makaelio mana ayulwa ondo to no win feije yana na sana nenda gweko kila wa iteimba itikila na we itikila uyikulya kila wanena uyikulya we mundu umeoni kana twike no kumanda mundu mukongi dona imva nikite bakosaba aume maitu no ngina tumatavya nundu tuina na ma generation yo mundi atumia mate na metikila gona no kilanga umandie kibeti nundu ndi kwenda with you sa kwa mundu woka ngoko consequences ya kubitha kiumundi nicho wona kuyuwano tumatavye nundu siko yu wa mbitha no mbitha ukayuka mbete mundu nyenisi history yake nundu yu akameo ni masia yes ela wewe mume na mundu mukame wendo nake ni wo mupeleleza okesethelona ni we wisi umundu mukambe wo mume undu mwisi na we wo yu kaite kingiki kwa katuya kila chonde twa manthie ni naku number 2 no enda ukekulia wo kwatania musewa kwa ini mundu amuthemba mo ni wo ukakatwete wo tukakwithio nthe either wai mutwae na mume twa kana wai ona matabia na ukegwo mikanidi lainayo ni bailethwa very important kwa wenjeta kwa wambete kibeti ndabye nekana nakwa ni mane undu na eleka due diligence yakwa ngama na mundu we kwatanya nake ni wa muthemba mwao na ni kwithwa ena siana isi uko blend na siana sia kwata nono ndi banga kana no mundu no kwatanite ya mundu muko na babe siana involved na ti separate ni lazima tuete siana situ sio ndeba siana imwe na no wakwendwa nake okite na siana siake ene jagibe Babilonia TV ne dhano lilikana siana sia kibeti ile akuthina kibeti na kana kakimanga inyana mabia nundu inyano isite kana na kokana nika toiwa kwa kibeti kingi na ka bondi na kibeti kiu na ka bondi na kibeti kona kweli nikiutendea ithenesa na nikiungwa tamami I think it was in Mombasa na kakimanga nyinyana mabia na kaya jaji kaikadnengwe kenuke na nyinya uloka siaite kai kotini kai ya kwanza muno kwa kitumi cha kubitha sindu itikisio na musiaise witu twitikilanile polygamy kana kutoa kibeti kimwe zaidi ya kibeti kimwe Kenya ni kwitikilitwe kwa tunaenda nyemisini yitu endano endo twana iyumilie lakini wewe iyumilia na kwa tambisho ningo matabia nimekana no kideto ni yanga yetha wesiwe mu Kristo lumo Kristoni na edhano kwambia kuona bandu benda kwete thina enda wone pastor wako nundu no katika ndeto ni ya Ngai kila mundu wonde ndiko ni mutumia kanisani kila mundu wonde etha muntu anie kanisani bala wewe mutumia nundu matasakuwa onde pasa kwa wani na ndio baada ya mwaka omwe nititha no sakuwa niungi maetu onde na ndio ukosa kuwebinda na we bishop wa musi waku na nuwe bishop wa musi waku kwa uithia la Kristo etha ndo batoneka kaeni vizuri katika Yesu. Thank you Bishop Mala.
Thank you, Madam Faith. Asante. Thank you, Dr. Jimmy. Asante. Nitawa Jacqueline Binya. Tumeanisia misieni yitu tunenania na tuende na kwendana. Chumwa chuki inge tukomane. Asante. Asante.